Alaikum. Hare mi wuri kam fop lalande stay ɗo jam Allah taw hare ɗo jam on yiya chaque fois leydi meɗen ndi no ndi fewndori ɗum suti ɗon andi kadi ko fiyo ɓe sukaɓe no manifestade à chaque fois en yiyay saare meɗen nden yimɓe ɓe no immotum fof nde wotere ko ɓen wonaɓe libanede ɓen wonaɓe piyanede e ɓen wonaɓe nanganede e ɓen wonaɓe hulɓinede ɓe fanko si fankali ɓe nangete janggo wala ñalla wono heɗitiɓe nangirano heɗitiɓe humpitaki konto ɓen no woni ɗon andi ko fewndo ka fewnduɗen ɗo senirde koko laaɓa kon to woni holude senirde koko ɓe fabrique kon ɗum ɓe woni yaltude ɓe hollay ko penale maɓɓe ɗe ɓe miiji ɗen e penale maɓɓe ɗe ɓe fokkintini e ɗe ɓe andinta jama o yo tawtuɓe o heɓe andile yahata marsata ko ɗum ɓe wonnodirde jama o on ala andude tanaji maɓɓe ɗi nder ton on ala andude probléme ji habbiɗi ɓe ɗi on ala andude les lourdes responsabilités qui attend le CNRD et ses alliés et soutiens si wona ɗum no o méfioto noon moƴƴa moƴƴa quelqu'un qui a juré, qui a promis la Guinée, qui a promis les Guinéens, qui a juré devant Dieu, devant le peuple de Guinée, devant l'opinion nationale et internationale, de respecter, de faire respecter la charte de la transition. Il n'a jamais respecté sa parole donnée. Voir quelqu'un qui a prêté serment sur le Coran, devant Dieu, devant l'opinion nationale et internationale, qu'il ne sera pas candidat aux futures élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. On sikkude leydi meɗen ɗin ka fewnude ndo ɓe wonɓe torade Allah fewtina juuɗe maɓɓe ɗen ka kambo toro Allah ene ɗon sikkude duwaji maɓɓe ɗi yana duwaji maɓɓe ɗi yanata ndi leydi koyen fof meɗen ka fi ndi leydi ndi ndi uttata ndi yarata yeeso tanke Mamadi Doumbouya no ko laamu lagini uttata mi inni yarata yeeso tanke Mamadi Doumbouya no ko laamu Mamadi ti va partir par tous les moyens les coups d'envoi arrive à Conakry ça je te le dis carrément ici donc hare kono si tawi an yiɗa duwanade o l'injustice ɗo e andu ko fenade wonɗa duwanade hare noon min torike Allah yamirɗo men si tawi min sattirama toujours min fewte makko min toromo ɗum wona minen to wi ɗum ko jama jomɗu ɓen fof ko wi ɗum donc fewten kala ko weltidi ɗen huuɗen senirde ko yimɓe ɓe gaynata ko yimɓe ɓe nunɗa ko yimɓe ɓe feewa ko yimɓe ɓe anda teddugal ko yimɓe ɓe handa kadi e teddinede kadi watta en welsindu Mamadi o yi Qouran o lannimo halkude ko suti hande Mamadi Doumbouya no waɗi ɗum sikkude fawgol jungo makko huuɗo e hoore Qouran ko tawata en fof meɗe ɗen andi ko ɗon ɓuuri hulɓinade e huuɗagol yesso justice ma huuɗagol devant l'opinion nationale international ko respectali ɗum no ko wallahi Qouran o halkaymo alqouran arnden on de suti déjà Mamadi Doumbouya o noon o yarde ɗon suti yesso makko ngu kono fewndori noon mi alanade dalle truɗide ɓe mawɓe ɓe wonɗa hullinde ɓe moko baɓe rewɓe sonnaɓe ɓiɓɓe wonɗa hullinde i arta ha e lekkoɗe ma Mamadi Doumbouya dar hoorema a lanni halkade dar hoorema hande no fewdoriɗa iɗa jooɗi hande ɗa pini Guinée en fof ɗa famini ka ɗumɗoyde ndo alors que iɗa andi bonki joni ɗin e nder maɗa donc haray kono yo jama fof imo pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya haray ɗum ɗon ɓe wonu son min omo woni ɗon yiide ɗo le combat de ma vie mi yahay ha mi yalta e makko ma mi yaha mi lutta e makko ngo jippiɗo ɗo Mamadi tanke Mamadi no ko laamu ɓernani ɓutata mi hulata haalugol ɗum tanke Mamadi no ko laamu je ferai tous les moyens encore une fois je ferai tous les moyens pour finir avec Mamadi Doumbouya parce que ko ma o yiwa ko laamu haare ko noon iɗon andi déjà Mamadi wona neɗɗo fewɗo wona neɗɗo faweteɗo confiance ko neɗɗo mo nunɗa neɗɗo siraɗi Mamadi bonki wonki ken e makko e jahadiɓe maɓɓe hiɓe andi pasay ɓe bonnude ley ndi hiɓe bonnude jawle ley ndi hiɓe andi koɓe fokkintino on ɓe wawata tende probléme ara o donc haare an o musidɗo wonɗo jokkude Mamadi Doumbouya an o musidɗo wonɗo duwanade Mamadi Doumbouya faalaɗe Mamadi Doumbouya lotto ko laamu andude probléme no habbe ma molana ɗum par ce que a yalti a wuuli ka télévision a yalti a wuuli ka média ji ayni Mamadi a bambaymo a sekkotomo a leƴƴaymo a waɗaymo ɗum ɗo ndo ha o hewta ko faala ton hande ɗo eɗon wadde c'est-à-dire famengol hoore mon ko légitime alors que Mamadi n'est pas légal ni légitime encore mo ko respectetake minni ka leydi toon na ala fere ka jananiri ɓe pinatake nen leydi toon ɓe ara ɓe manipula jama on ka l'étranger donc haare kono wattaneyla moƴƴa moƴƴa Mamadi wona neɗɗo waɗeteɗo confiance ko neɗɗo mo tawata en fof meɗen en andi o sannama mawba yalti salire pour finir avec Mamadi Doumbouya reste en date haare kono souvent mi adresse o chaque fois e ardiɓe leydi ardiɓe leydi no hiɗo gandi tedda paɗe ɓe arana ɗi dakkale ardiɗin ɗo ardiɓe leydi no toon jooma leydi jogitiɓe pinka e kaaƴe e fof no toon donc na ɗi dakkale ɗo famidi ɗo kanƴi ko ɗi légitime alors que Mamadi wona légal na ala feere légitime haare ko noon jama wakkilude na kammugu sekoto malikaji ɗi jippito walle to e ɗo ko enen wallata hoore meɗen à très bientôt fodi a image